Nxa lisanda kusikhuluma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhlanje. Egypt. Kulabantu abangama-26 ababulewe ngamadoda kade ezivale ubuso ahaze inhlamvu ebhasini kade igcwele abesiKristu eCairo. Somalia. Owake waba lilunga lensoli zeMelika unikeze isipho sendizamtshina eziphapha zingelamuntu ukwenqabela abahlamuki beAl-Qaeda. South Sudan. Abokugcina bebutho leJapan sebesukile eSouth Sudan kubutho leUnited Nations. South Africa. Inkokheli yenkolo ezehlukeneyo ibilomthandazo enzikini yentaba zeTable Mountain bethandazela izulu. DRC. Abokholo lwesikimbanguyi bathakazelele ilanga lekhisimusi yabo enkamba engamakhilomitha 100 usuka eKinshasa. Fanele okwanamhlanje asidibaneni njalo kusasa.